Kubla jibuni fibaro session pan te ka result jong ka MTS multitasking staff bat havaldar jong ka SSC examination ka baladap kalami ka result te kimar ba kiton ke bakali ba lano kan mi ka result te ka result jong kini kalami te pila ban login ban page iki marks ki jong pi ka website jong ka ssc.nic.in hakatuka jong la demo pha login ka jong la di man check no score tekane de tangga jongga paper 1 no computer based examination teka don lam ta code of nam ta kane te sa check la pi pass budba pila la ban create nam ta ka sa ka paper 2 lane nam ta ka fiscal efficiency test nam ta havaldar markaran ka havaldar bat ka MTS non technical staff te kane la dep te kimak sul adon la jong ma te hangne pa ki baldap ban ki haban pois aka physical efficiency test and paper 2 for the post of havaldar but paper 2 for the post of MTS mar bagi don asli ka bagi di havaldar ka bagi MTS nanta havaldar haban kadon ka physical efficiency test mo alin batai ten ki ba pas baro ki don nemon na MTS ki don 100,000 sanspa khnai pho all over India ma kane ten namta havaldar gan 100,000 sanspa new pho Tena ki ST ki pas na MTS dan arjar news parpo havaldar khat phas pa ngun te sa check ma pi don nam don hagan galis tek la don code of mo code of detail ni code of detail vacancy purpose of MTS code of vacancy purpose of havaldar te ki check nam ta ka total marks la da batai ne pe mo ka paper 4 general awareness ki check nam tu ka code of ka date of birth ki ba kham has name ki yo shwa ma kan mau balai phim yo sa kan mau kata ki ba kham has name ki yo shwa te unwan alphabetical order of the name unwan deki alphabetical order kan shu wan shu a b c tar rumta te ngin page ya ka code of mark katno ki ba qualify teknila don lagi jong state code of detail of vacancy for the post of MTS dengan page be jong ka Meghalaya Assam Manipur Meghalaya tekan jong Meghalaya ma tu jong Meghalaya 39 Meghalaya 39 39 Meghalaya 1825 on khat options name SC nam ta ki SC ma ne kadai prapui point yo lai khandai mo total mark ne cut off te shipon tak paper 4 ka snam bre khandai November nai fly kini ki ba cut off ken phaban chak ma te nam ta ki ST kadai nyop khandai point nyop ndriu lain ru ar te nam ta paper 4 kadai khandai mark ar new July khandai fly sacha katuru te don ko OBC ki UR OBC kadi prapsa UR prapsan shipu poisa not khatwai nyupsan te nam ta ki marks phi haban login hi dak ba pandap itu ki registration number bisa check tu ka don ki marks ma nam tak ki tu ki ba yele exam te havaldar dan havaldar ma kane code of detail vacancy purpose of havaldar ki ba apply bro artali ba apply nam tak havaldar Meghalaya dar ta ki ba shu tu ki bala page ki bala apply sa check hima pi dei pi pandap CBN pi pandap ai ki don lagi cut off nam ta ganeru mo don nam ta cut off nam ta ganeru don sa page mo ka total marks but nam ta ka paper 4 marks total mark per 4 marks ka date of birth ka cut off te kan em dor re Meghalaya na tang guhti sa check hima new ST Samsan Ipsan Propo sa check hi nam ta kane kam don re Meghalaya makaran ta kitho ta sentar mdor re Meghalaya kana kasong ga jid phima phi ki ba pandap la te pi pandap ai ki ba thon ta ka valda sa check te sa page code of mark ma atrai philai up kmin ta kane te nam ta ka exam ru kin sa pentip mo nam ta ka paper 2 hang dia ada pentip nam ta paper 2 okay ngan check nam ta paper 2 exam ba nam ta ka physical efficiency test okay paper 2
paper 2 kena masih paper 2 descriptive paper ma extended schedule on 6/11 Drew tarik November RJRFR. The schedule for PET PST for the post of Havaldar will be available on the website of the commission in due course. Namtakan Havaldar pada namtakan physical efficiency test kin sapen tip ma. Te kandan shoaka namtaka iu pada namtaka paper 2 descriptive ma broadly kidon paper 2 te kan deh Drew tarik bene khatwe RJRFR. The admission certificate of qualified candidate will be uploaded on the website. Insa upload ya kata certificate ba fill ban yo ban lej namtakine. Nang kini tangine hiki jemput, kulis pun.